Prvi zadatak. Date decimalne brojeve pretvori u razlomke. Prvi primjer je 2,25. Rekli smo da broj pretvaramo u razlomak tako što prepišemo ovaj broj bez decimalne zapete, a u imeniocu će se naći dekadna jedinica koja ima onoliko nula koliko ovdje imamo decimalnih mjesta. To su 2 decimalna mjesta. Dakle, ovo je broj 225 stotina. Drugi primjer. Minus 3,5. Ovo je negativan broj, dakle stavljamo minus. U brojiocu će biti ovaj broj bez decimalne zapete, to je 35, a u imeniocu dekadna jedinica koja ima jednu nulu, zato što naš decimalni broj ima jedno decimalno mjesto. Treći primjer, 4,1. Ovo je pozitivan broj, brojiocu je 41, dakle bez zapete, a u imeniocu dekadna jedinica koja ima jednu nulu, jer imamo jedno decimalno mjesto. Konačno, četvrti primjer, minus 0,7. Ovo je negativan broj, pišemo minus ispred. U brojiocu je 7, a u imeniocu dekadna jedinica koja ima 1, 2, 3 nule, dakle 1000, pa je ovo broj minus 7000. Drugi zadatak, date razlomke pretvori u decimalne brojeve. Prvi razlomak je minus 9. Pošto u imeniocu ovog razlomka imamo broj 10, odnosno dekadnu jedinicu koja ima jednu nulu, znači da će naš decimalni broj imati jedno decimalno mjesto i bit će naravno negativan. Prepisat ćemo 9, a zatim odvojiti jedno decimalno mjesto, dakle to je minus 0,9. Drugi primjer je 3/5. Ovo možemo uraditi na dva načina, ali najbrži je da ovaj imenilac 5 pretvorimo u najbližu dekadnu jedinicu tako što ćemo proširiti sa 2, pa će dole biti 10, ali moramo onda i brojilac ovog razlomka pomnožiti sa 2, pa je to 3 puta 2 6, a 6 je u stvari 0,6, dakle jedno decimalno mjesto je u pitanju. Treći primjer, minus 1,1. Opet možemo na više načina, ali najbrže je da proširimo četvorku, odnosno pomnožimo četvorku sa 25 kako bismo dobili stotine, pa onda moramo i gore pomnožiti sa 25. To je minus 1,25 zapisano kao decimalni broj, minus 1, će ići ispred zapete, a iza zapete ćemo imati 2 decimalna mjesta, taman za broj 25. Dakle, ovo je minus 1,25. Četvrti primjer je 5/8. Možemo također osmicu proširiti na dekadnu jedinicu, ali mislim da je ovdje jednostavnije da ovo posmatramo kao deljenje, gdje je deljenik 5, a delilac 8. 8 se u 5 sadrži 0 puta, 0 puta 8 je 0, ostatak je 5, ovdje stavljamo zarez i sada možemo da dopišemo 0. 8 u 50, 6 puta, 6 puta 8 je 48, ostatak je 2, dopisujemo 0, 8 u 22 puta, 2 puta 8 je 16, ostatak je 4, dopisujemo 0, 8 u 45 puta, 5 puta 8 je 40 i nema ostatka. Dakle, u pitanju je broj 0,625. Treći zadatak, date brojeve poređaj po veličini počevši od najmanjeg. Dati su brojevi minus 4/9, 4/7, minus 1/3, minus 2/6, minus 5/18 i 4/8.
Ako pogledamo brojeve koji su nam dati, uočit ćemo da su brojevi 4/7 i 4/8 pozitivni, dok su ostali negativni. Znamo da su pozitivni brojevi veći od negativnih brojeva, pa je dovoljno da uporedimo da li je veći 4/7 ili 4/8. Kada su gore isti, evo napisat ću ih ovdje, 4/7 i 4/8. Ova dva razlomka imaju iste brojioce, pa je veći onaj kod koga je imenilac manji, odnosno 4/7 je veći od 4/8. Ostalo je da uporedimo brojeve minus 4/9, zatim minus 1/3 i minus 2/6. Hajde da izvinjavam se, minus 5/18. Da bismo mogli da ih uporedimo, potrebno je da ih svedemo ili na iste brojioce ili na iste imenioce. Ukoliko svodimo na iste brojioce, treba da nađemo najmanji zajednički sadržalac za 4, 2 i 5, a ukoliko svodimo na iste imenioce za 9, 3, 6 i 18. Evo možemo na primjer za zajedničke imenioce za 9, 3, 6 i 18. Najmanji zajednički sadržalac je 18 jer je on deljiv sa svim ostalim brojevima. Dakle, prvi razlomak ćemo proširiti sa 2, pa dobijemo broj minus 8/18. Sljedeći ćemo proširiti sa 6 da bismo dobili dole 18, pa je to minus 6/18. Sljedeći ćemo proširiti sa 3 da bismo dobili 18, pa je i ovo minus 6/18. Dakle, ova dva razlomka su jednaka i 5/18 ne moramo dirati jer je već sa imeniocem koji nama odgovara. Koji je najmanji od svih ovih brojeva? Da su pozitivni, najmanji bi bio naravno ovaj 5/18, minus 5/18. Međutim, u ovom slučaju on je najveći. Najmanji će biti onaj koji je, da kažemo, najviše u minusu, odnosno najudaljeniji od nule, a to je ovaj minus 8/18. Dakle, najmanji razlomak je minus 4/9. Zatim su po veličini isti razlomci minus 1/3 i minus 2/6. Od njih je sljedeći veći minus 5/18, a rekli smo manje 4/8 od 4/7, pa je sljedeći 4/8 i konačno 4/7. Četvrti zadatak je izračunaj. Primjer pod 1 je 0,3 minus 0,35. Pošto umanjilac i umanjenik nema isti broj decimalnih mjesta, možda nam je lakše da dopišemo nulu sa desne strane kod umanjenika da bismo dobili dva broja sa istim brojem decimalnih mjesta. To je 0,30 minus 0,35. Od manjih broja oduzimamo veći, pa je razlika negativan broj, a onda od većeg apsolutne vrijednosti većeg oduzimamo apsolutnu vrijednost manjeg, pa je to 0,05. Primjer pod 2. Minus 1,2 plus 0,7. Ovo su brojevi različitog znaka. Uzimamo znak onog koji ima veću apsolutnu vrijednost, u našem slučaju to je minus 1,2, pa je ovo minus, a zatim od veće apsolutne vrijednosti oduzimamo manju, odnosno od 1,2 oduzimamo 0,7, a to je 0,5. U trećem primjeru imamo 3/8 plus minus 6/8. Ovo su razlomci sa istim imenijacima, znači imenilac ćemo prepisati, a od brojaca ćemo sabrati, samo da vidimo kakvog znaka će biti zbir.
veću apsolutnu vrednost ima broj minus 6 osmina, pa će zbir biti negativan, a zatim ćemo prepisati dole 8, a gore imamo 3 minus 6, to je minus 3, minus smo već izbacili, dakle minus 3 osmine. U posljednjem slučaju ne možemo da oduzmemo ukoliko ove cijele ne pretvorimo u razlomak, zato što je 2 manje od 4. Dakle, prvo ćemo pretvoriti 1,2 u razlomak. 1 puta 3 je 3, plus 2 je 5, to je 5 trećina, minus 4 trećine. Razlomci su sa istim imeniocima, imenilac prepisujemo, a zatim od većeg brojaca 5 oduzimamo manje 4, pa je to 1 trećina. Dakle, rješenje je 1 trećina. Peti primjer, izračunaj u primjeru pod 1 minus 0,6 puta minus 0,3. Množimo dva decimalna broja, oba su negativna, dakle brojevi su istog znaka, pa će proizvod biti pozitivan. Množimo kao da nema ove zapete, to je 6 puta 3, 18, upisujemo 18. Zatim brojimo koliko zajedno imaju decimalnih mjesta. Prvi ima 1, drugi još 1, to je 2, pa u proizvodu idući s desna na levo odvajamo dva decimalna mjesta. Prvo mjesto je osmica, drugo mjesto je jedinica, dakle ovdje upisujemo zapetu i nulu ispred. Ovo je 0,18. U primjeru pod 2 potrebno je podijeliti dva decimalna broja minus 0,18 i 0,9. Prvo ćemo ovo proširiti onako kako nama odgovara, a nama odgovara da nam delilac bude prirodan broj. Da bismo napravili prirodan broj, moramo ga pomnožiti dekadnom jedinicom koja ima onoliko nula koliko ovaj broj ima decimalnih mjesta. U našem slučaju 1, pa množimo brojem 10. Da se ne bi promenio količnik i deljenik ćemo pomnožiti brojem 10. Dakle, to će biti minus. Kada množimo dekadnom jedinicom, zapeta se pomera za onoliko mjesta u desno koliko imamo nula u dekadnoj jedinici. Dakle, zapeta ide sad iza jedinice, a ovdje iza devetke. Pa je ovo isto što i minus 1,8 podeljeno sa 9. Delimo negativan broj pozitivnim, pa će to biti negativan broj. 9 u 0, u 1 se sadrži 0 cijelih puta, a 9 u 18 2, pa je ovo broj minus 0,2. U primjeru broj 3 treba da pomnožimo 8 petnaestina i minus 30 polovine. Brojevi su različitog znaka, rezultat je negativan. Pogledamo da li nešto možemo da skratimo, a možemo. Možemo da skratimo 8 i 32, oba su deljiva brojem 8, gore nam ostaje 1, dole 4. I možemo da skratimo 15 i 3 sa 3, ovdje ostaje 1, a ovdje 5. Dakle, ovo je 1 kroz 5 puta 4, 20. Četvrti primjer, vezani za deljenje, imamo minus 2,2 podeljeno sa minus 6,35. Pošto je u pitanju deljenje razlomaka, ne možemo da delimo dok ne pretvorimo ovaj mešoviti broj u razlomak. Pa je ovo isto što i minus. Dole prepisujemo petine, a gore imamo 2 puta 50 i 2 12 podeljeno sa minus 6,35. Već znamo unapred da će rezultat biti pozitivan, zato što delimo dva broja istog znaka, pa neću više pisati znak. Dva razlomka delimo tako što prvi prepišemo 12 petina, podeljeno pretvaramo u puta, a 6,35 u svoj recipročan broj, to je 35 šestina.
Pre nego što pomnožimo, pogledat ćemo da li nešto možemo da skratimo, a možemo. 12 i 6, oba su deljiva sa 6, dole nam ostaje 1, gore 2, a 5 i 35 su oba deljiva sa 5, dole ostaje 1, a gore 7. Pa je ovo isto što i 2 puta 7, to je 14 jednina, odnosno 14 celih. Zadatak broj 6. Da li je veće minus 3,2 ili minus 3,1? Možemo ili ovaj decimalni broj da pretvorimo u razlomak ili razlomak u decimalni broj, sasvim svejedno. Čini mi se da je možda lakše ovdje da pretvorimo minus 3,1 u decimalni broj. To ćemo najbrže postići tako što ćemo 2 pomnožiti sa 5 da bismo dobili desetine, pa moramo i ovaj brojelac 1 da pomnožimo sa 5. Ovo je isto što je minus 3,5 zapisano kao decimalni broj, ovo je minus 3,5. Da li je veći broj minus 3,2 ili minus 3,5? Da su pozitivni, bilo bi veće 3,5, međutim u ovom slučaju taj broj je dalje od nule, pa je minus 3,5 manji od minus 3,2. Dakle, veći je broj minus 3,2. Osmi zadatak. Izračunaj apsolutnu vrednost količnika brojeva minus 1,2 i minus 2. Hajde da prvo zapišemo ovaj izraz. Potrebno je izračunati apsolutnu vrednost količnika brojeva minus 1,2, količnik to je deljenje, i broja minus 2. Ovo je dalje jednako, apsolutna vrednost. Delimo dva negativna broja pa je rezultat pozitivan, pa ovo možemo posmatrati kao 1,2 podijeljeno sa 2, a ovo je jednako. 2 u 1 je 0 puta, 0 puta 2 je 0, ostaje nam 12 podijeljeno sa 2 je 6. Dakle, apsolutna vrednost broja 0,6 je sam taj broj 0,6. I konačno 9. zadatak, izračunaj. U zagradi imamo minus 5/8 podijeljeno sa u zagradi minus 5/6 puta 12/16, pa sve to plus minus 1. Ovo je dalje jednako. Oslobađat ćemo s jedne po jedne zagrade. Pripisat ćemo prvo u zagradi minus 5/8 podeljeno, pa ćemo pomnožiti vrednost u ovoj unutrašnjoj zagradi. Množe se negativan i pozitivan broj, pa će rezultat biti negativan, dakle moramo otvoriti zagradu i pogledamo da li nešto može da se skrati, a može da se skrati 6 i 12. Dole ostaje 1, gore 2. Također može da se skrati 2 i 16. Gore ostaje 1, a dole 8. Dakle, u ovoj zagradi imamo minus 5 puta 1 je 5, kroz 1 puta 8 je 8. Zatvaramo zagrade plus minus 1. Ovo je dalje jednako. Ovdje delimo broj samim sobom. Minus 5/8 podijeljeno sa minus 5/8, to je 1 celo, plus minus 1. 1 i minus 1 su suprotni brojevi, pa je ovo jednako 0.